Nike toyda kelindi fata kiygizip sahnaga çıkarsa bolovu talak düşöbü je jokpu deydi. Talak düşpöyt. Bul Tacikistandan gelgen sizlerde fatwa var. Talak düşöt degen onunor natura. Talak düşpöyt aga. Bирок ol haram çıgargan bolboyt. Ol kelin oyaka çıkkanda ol jasanıp çıgat da. Eldin bardığını köz oğa tiyet. Kolu tiyveti bирок közü menen 4 yoldan zina kılıp çıgat o kelin menen bardığı. O bolboyt. Kelin toyda kelinderge körünüş gerek, ayaldarga, erkeklerge körüngen bolboyt. Fata kiyginde emnege bolboyt et antkeni betini açıp alıp çıgat degen söz. Bolbosa mına özbekterdeki peranji menen çıgat. Gelgen oşantip girip ketet. Görбөсүн, göz tiyvesin. Bu erten bizge tukum bere turgan bölöge gelgende bu göz söz tiyvesin deydi. Oşon üçün gelgende kempir dölgöndө gerдеген gelgende oşol apalar gana göröt, başka görбөйт. Toy bolgондо erkek arılaş oturup törgө gelin menen güye oran çıgargan umuman bizdin şariatka dagы, saltka dagы tuura kebet bul orustuku. Bizde erkek bölök, ayal bölök boluş gerek. Gerek bolsa kelin menen köye ola kızmat kılıp tördö ata sapas oturuş gerek. Bирок kelgen күн эми халат кийип келбейт да, бир жакшы көйнөк менен келет. Ал аппак көйнөк кийип башка айырмасы жок. Фата дегенде бул араб өлкөсүндө эле кийет, урматтуу бир тууганым. Бирок шариатка ылайык болуш керек. Этеги узун, жеңи узун болуш керек, башка болуш керек. Мусулманчыл шариат бузулбай турган болуш керек. Түшүнүктүүбү? Бирок ошондой болбой эле кийип алса деле андан талак түшпөйт, андан нике бузулбайт. Бирок ошонусу арам болот. Арам менен башталган урматтуу бир тууган этегинде барака пайыз болбойт. Жаман эбер ошондон туулат. Ошон үчүн жанагы дуан ордуна тос айткандар, суун ордуна арак ичкендер, бекиткен ордуна кайра бек качып неме кылгандар, мына ушулардын баардын балдары баракасыз болуп калган ошол себептен. Ошого төргө тургузганга болбойт, эркек аралашканга болбойт. Той бөлөк-бөлөк болуш керек, урматтуу бир тууганым. Ошондо туура болот. Benim bir kızım köyüsünden ajırашкан, ZAGS yok deydi. Kolunda bir balası var. Hazır ala 8 yaşka çıktı. 2. klasta okuydu. Alemi balanın atası bir joluda uşul күнгө чейин сурап келген жок. Nafaka da bergen жок. Şariatta uşuga kanday mıyzam var. Kaynenesi abdan zulüm kılgan. Oşondon kız bargısı kelbe jobun algan. Hem başka yerge bergilem o bala. Hem açkadan ölüngüne hiç kim jok. Karayı versene jetimdi bakkan bolosуңар. Oşo mene inşallah jakşı bolo beret, urmatlı bir tuğan. Men emne kılabız? Kuday taala muakiret jazaсын beret aga. Oşo üç dagası kıjalat bolboңuz. Berse özüne, berбесе özüne. Baksanız sizge paydalı bolo beret inşallah. Hazır bala bagılbay kala turgan zaman emes.